Mwakwa by the by Emadek TV so. Ene Emadek TV atiefo ne ahwefo nyina yante asem de. Ni nyina ne se yeni ayi nua a ye friend say Christian Atsu a wabobo yi pa de ama oman Ghana me kai yi pa 2017 and I say 2015 2017 African Cup of Nations player of the tournament and I say team of the tournament na Christian Atsu eka ho the same Cup of Nations na 2015 goal of the tournament or no ena yede den yede ma no. Even 2013 2014 Vetis player of the year or no so ena yede ma no. And Sana championship England championship 2016 2017 Christian Atsu team ena emini ye e kan bo Christian Atsu yo obi a oni bo ye pia no ye left footed player na so obi a ni na benkun ena ode ebebo no na nsia yenim se Christian Atsu na owo Newcastle na eba say Newcastle for terminate the contract and I say wo mo ne contract no ewie ema Christian Atsu ekopiem ewo Saudi Arabia ho baabi a na obo team bi ewo ho ogusua na yetete se Christian Atsu asanso enya team ewo Turkey ena Turkey ho na owo no ye eda ananse busum ya yewom ya January ya na we na Turkey ho owo no eye 6th February 2023 Christian Atsu mo ekobɔ on the 5th adichin Monday on the 6th no ye wa hasi ya na nyante ye se earthquake kese bi asi Turkey na Christian Atsu obi a oka ho na ye hwe na ye hu no asem no din kan ba ye no na oman Ghana fo ebinum afa ne se agro na ebinum so omonwanwa ye ebimo so dia na omo kan se Christian Atsu dia ye bi hu no yeguso ya hwehwe Christian Atsu ahwehwe no ebeduru ba bi kura no information ba abonten kire se Christian Atsu ye hu no na chese ye nyina ye ni aden age anche bia no musanso de information ba se ye hu Christian Atsu afi eguma ye hu ya se mpabo bia nkofo no ye hwehwe omo hu no mpabo na ye Christian Atsu dia ntina se mu ye duru ba bia Christian Atsu edan ewo ma Emadek me kura mbe ye video efa ho eka se Ghana fo bebre na yenya hu Christian Atsu a wo mo treat se yemfa ne se wawu no ahya ade na ase ache no wo munya asa ade ne ye areho ene ahomache ye 18 February ahomache be se 5 am Christian Atsu manager anase ni agent aba abontene a kwa be hwere ato ne Twitter say Christian Atsu found and sadly passed away. Christian Atsu found and sadly passed away. Na chese Christian Atsu ye hu no nemu wanye nipa biem na waya yamedia na chese Christian Atsu afirim asem we areho ya na enye de enya asema de kura isanse abranti Christian Atsu de papa ye ene emwa ode bu enipa binum ewo man Ghana mu hase no nanka enye samre ene wo se nka Christian Atsu ofrim me kasa kura mani atete a chese asem na areho ye pa ye wo Christian Atsu ewo 1992 ena wawu ewo 2023 na chese ye ka 31 years ena Christian Atsu enya ya watwa nananom areho ye ni di akire ehwe nsem no se ne eko Emadek TV ye besi bia no ye bema atifo ene ahwefo ene nadofo nyina nso ate Christian Atsu nyame mfa okra nsiye ye ma wabusuafo nyina ya wo hye wo nyina condolence nyame mfa okra nsiye omo abusuafo no ban na at this time on kan wo mo no hye wo mo de ye damase e be sen hye bia bye.